پارتیزان بود گو علی تو وره و هر عجی وره و هر تری شر جهان جدیه اون ناوکشی وی سرپیاتی وی شر جهان دویمی دکاره شر جهان چلیه که ساله حتی 45 ساله حتی داویه مدال وینه اونا گشت مدال وینه گو پارتیزان demek ev xalim Temirê Hacı Sadık. Hemû polda Respublika çi qas Kurdên êzdî Siban feqî tunane hemû dihatin serdana mala galkên mala galkên me giş çok dibin û gelek biyom da nezanî ji bo ku galkê min besa her kesî dikir.